yego turagira ngo tubwire twiragize ba bose ba chef ubundi wakoboyi ni ministre Gisaro yego ubu niwe bose wiwe abandi ga wari bose wabere Nyamusaraba ure maboko atarayiwe bamuniga ubu ni Alex Gisaro ni ukora biriyo bwana Alex Gisaro wokagira Imana turagusabye nk'abanyamurenge bagenzi bawe reka kwicisha bari abantu bari abantu habibwira ngo ni bafosinga ngo paka batere mu minembwe ngo ni uzoguma kuri pouvoir urashaka kugera kuki abapfuye ntibahagije koguma kuri uwo mwanya mwiriwe nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua TV Rugenza TV Joshua Entertainment Mibunda TV1 mwiriwe amahoro abantu bose rero uno munsi ni tariki 30 z'ukwezi kwa 12 ibihumbi 2025 umwaka uragiye ejo tuzawurengura uyu mwaka w'ibibazo warutugoye gutya wabayemo ibintu byinshi uyu mwaka wabayemo akagarakari gakaze uyu mwaka wabayemo impfu zari zikaze uyu mwaka wabayemo ibintu n'ibindi byabaye muri uyu mwaka ariko kandi tuzawusezerera ejo cyo gutuma tuvuga tutitagahora gahanze umwaka mubi huzushire ariko kandi tugagarukana amashimwe y'ibyiza byawubayemo. Breaking news munda y'isi amakuru y'ukuri utosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV. Amakuru y'ukuri bwana munyamakuru nuko ingabo zari hariya z'abarundi zari aho bita Mwenga batayo zibiri zikaba ziri mu kaga gakomeye aho zirimo kurira ayarika zirarira zikaburu zihoza zigahinga ndizisarure nukuvuga ngo ibyazo biri mu mazi abira bwana nukuvuga ngo ibyazo bari ko bararira urwo babonye uko bimeze bwana munyamakuru tuyinjiramo nuko basabye AFC M23 ngo ko yo babarira ngo ibemerere ibazira nitabayinzira ngo basibemerere ngo ibagire nabo nyine ibadopa Nigeze kuja gusenga igihe kimwe tukasenga ngo mana ngo turi hano ngo umenye uko tugenza uko niko batayo zibiri z'abarundi ziri hariya batayo zibiri z'abarundi zari hari imwenga ko ziravuga ziti AFC mutugire uko mutugenza gusa icyo tudakora titurwana twamenye ko twagurishijwe twamaze kubarirwa ayacu yarabazwe ari mu mufuka ndishimiye arinze ko tuba bapfu ngo baratwikijije none ico tubasaba turabanyafrika twese turi mu muryango wa East Africa Community turasaba ko muturengera mwoye kutwica nubwo hari ibyo twangije mutubabarire titwabyangirije nkatwe ni itegeko ry'umugome twari dufite. Breaking news munda y'isi amakuru y'ukuri nuko uwo bita Koboyi wari warigize igitangaza ubu akaba yarahunze ndetse ngo ahungira aho bita mu Matanganika ubu aho yarategereje n'ubundi intera hamwe z'abarundi ziri hariya ngo aho azitegereje ngo bazotere ngo AFC M23 twirwane amadubu y'umurenge ariko imboneza amadubu zikaba zabimenye zamutumye abagabo zimubwira ngo ucire birarura we kwicisha abana 40 ufite abanyamurenge byanga byakunda wohereze wiripotinga niba uturipotinga witegura ibyago bigiye kukubonekera kandi tubaha amasaha 28 bwana munyamakuru abona amakuru y'ukuri kandi amakuru tosanga amakuru atari wivumbi turagira ngo tubwire twiragize ba bose ba chef ubundi wakoboyi ni ministre Gisaro yego ubu niwe bose wiwe abandi ga wari bose wabere Nyamusaraba ure maboko atarayiwe bamuniga ubu ni Alex Gisaro ni ukora biriyo bwana Alex Gisaro wokagira Imana turagusabye nk'abanyamurenge bagenzi bawe reka kwicisha bari abantu bari abantu habibwira ngo ni bafosinga ngo paka batere mu minembwe ngo ni uzoguma kuri pouvoir urashaka kugera kuki abapfuye ntibahagije koguma kuri uwo mwanya abana ngo bari hariya bari kumwe na Koboyi akagara kari hirya no hino karimwo bari Kinshasa abari Bujumbura abari hariya za Norvège na za Sweden ngo ko barababwira ngo nibagerageze ngo barebe ko botera ngo bizibura ngo igitero mu minembwe mu minembwe havuye brigade
zirindwi brigade zarahavuye mu Minembwe Interahamwe zarahunze mu Minembwe abarundi bari mu Gipupu no mu Mikarati bakuyemo batarwanya mu Minembwe abari ku Ndondo ku Muramvya barahavuye abapimye mu Rurambo bahuye n'uruva gusenya Plene barayihunze Ruvungi barayihunze Uvira barayihunze Makobora ko barahunga none abo bana muhaye muja gushuka ngo nibashe guhagarara muri Minembwe yananiranye yabaye indakorerwa Imana yafashe irapfunyikira avuga ngo uzokora kuri Minembwe azikorezwa umwango nibo bana muhaye muja gushenga kugira ngo mugume kuri pouvoir ngayo ngoko mu makuru ngira ko murabona imipira mugenzi wacu yambaye uyu ni umupira wanditseho Happy TV1 tubasaba gukora subscribe share na comment uyu ni umwana w'umukobwa w'umuhanga cyane wahagurukanye n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge aravuga ngo ntazorya ngo yime iyi ni inshuro ya gatatu aho yasangiye n'abadamu bafire ku rugamba abagabo baguye ku rugamba abagore n'abana babo akaba yasangiye nabo iminsi mikuru ababwira ngo murakabyara dusangire namwe ibyiza biri imbere byinshi mwe guheranwa n'agahinda ahubwo mwumve ko dufite ibyiringiro bifite ubugingo ko tuzobona abo twabuze ndetse aho handi akaba yakoreye igikorwa gikomeye cyane aho yagaburiye abadamu 40 n'abandi ku ruhande nabo bataretse n'ubundi kuhabonera ibyiza tukaba dushimiye Jolie akora ibikorwa byinshi yari muri Amerika tusaba ko abantu bose bazomugane kuko n'umurwana shaka kamirifu ikindi ni dubukazi twemera cyane mugira ucyamadu w'imureke Intare za Salam amakuru y'ukuri atugezeho bwana munyamakuru nuko General Makenga Sultan Emmanuel akaba yatanze itangazo avuga ngo abwira abanyekongo babwira ngo nabado vita ndiyo inaanza ngo bita ngo nibyo bitangiye no kuvuga ngo muri General Sultan Makenga na coordinateur wa AFC ariwe Konenanga na coordinateur adjoint chargé na économie ariwe Dr Freddy Kaniki mu matangazo batangaje ejo uhagarariye igisirikare General de Brigade Sultan Makenga yaravuze ngo ari chef d'état major wa AFC yaravuze ngo urugamba niho rugitangira urugamba aha tugeze niho rugitangira ati kuko twaragaragaje tugaragaza imishikirano tugaragaza gufata ku ijosi tugaragaza kwinginga murabona ko byananiranye ahasigaye urugamba guhera none ruratangiye breaking news amakuru y'ukuri nuko Makobora na Makobora day ubu twatuvugana ikabiribo mu mana bahetse isezerano ko barayitambagira nk'ababagenda muri Beula amakuru atugezeho nuko ingabo za Kaini zahunze umugenda zahunze mu buryo budasubigwaho bamwe bakaba bagezaho bita kwa Nundu aho hari abajele uriwe benshi cyane indi mbaga nyamwishi ikabigeze aho bita hariya Baraka abandi ngo ni kururu mpaka Kalemi ayo namakuru y'ukuri yuje guziranenge bwana no kuvuga ngo iki Amerika imaze gusaba twirwaneho AFC MRDP gusubira inyuma M23 babasabaga gusubirayo 5 km nibwo bavuye Makobora basubira Kigongo bagira ngo kugira ngo barebe ko boja mu nzira y'amahoro kuko AFC iyo ishira imbere inzira y'imishikirano kuruti yo kurwana ngo bahasubire nibwo leta yatangiye kwishongora yavuga ati batangiye guhunga bahunze nibwo batangiye kuza bifotoreza kuri za monima ati turabirikwanye nibwo batangiye kuza kubarasa n'amadrone n'amasukoye ni nabwo bariko baza kurasa amabato hariya kuri poro ya Karundo hanyuma bageze idoha umve ko byaturutse bageze idoha AFC yisanga yonyine yego leta ya Kongo irabura uwa Katare uriya mwami wa Katare na ministre wa Katare n'uriya wa Amerika barabwira ati mwagize ubuhanya muvugana n'umusazi utazawumva asigaye kugize inajyanyu nyine rivuga mugende mwirwaneho ntaco mumutegerejeho nta mishikirana zokora ntacaza yubahiriza na kimwe nibwo hahise hatangwa itegeko rivuga ngo urugamba ruratangiye barase ubahebe naho ngo ugese selefe bariko biringira bari bafashe ingabo zari zivuye kwiga muri Korea nizari zivuye za Kinshasa ngo ingabo bari bizeye ko ziri buze kubasubiriza Uvira bari bazirunze hari barazibwira ati rero mwadvancing ngo zikubite mwejo none ubu nyine abapfu ba FARDC n'abarundi
kaporare abigrade zo hasi bajyamye kwa nundu inkomere n'abapfu babo ni hariya bari abapfu baba ofisi n'inkomere z'aba ofisi ziri baraka abazima basigaye FRDC abazima basigaye bahaye inzira ngo mupaka Kalemi AFC nayo yavuze ngo tuzakurikira umwanzi kugeza tumugejeje aho yaratu aho Kalemi ariho hari amasiko yazaga kurasa hari baravuga ati nani aeroport ya Kalemi na port ya Kalemi turayishaka kuko ntabwo twokwicara hano umwanzi akoresha hari Kalemi hodi amakuru Kalemi y'ukuri nuko nda drone izongera gutera hari ubu twatuvugana abana ba isezerano bari muri turiya dusozi twose duhanamiye Uvira niho baryamye baratuje kandi bahagaze bwuma amakuru y'ukuri bwana munyamakuru none intambara yabere hari ya Makobora nuko bahafatiye aba mercenaires icenda ngo nibo ngo bari bayoboye ngo urugamba ngo bigiye ngo Korea ko muraza nano ya nukuvuga Korea ko wahoze ari David Yongicho baramenyereye ubushize bafasha abacancuro bo muri Romania bamwe bafatiye kuri Goma bamwe Colonel Wilingoma yazabwira ngo quickly noneho bariya nabo ariko AFC yarababwiye ati aba turabarekuye ariko abo butaha dushobora kutazabarekura uno mwanya tuyatuvugana nuko abacancura 9 bafatiwe hari bamaze kugezwa ibuvira ku buyobozi bwa AFC kandi nta byiringiro byo gutaha bafite aho bazabafungira nibuzaho kuko ngugwishigishagira gute araruso ikindi tugira ngo tubwira abantu nuko bwa drone butanu bwahaguruka Bujumbura bukaza kurasa ejo bwose burajyamye hara kuri Tanganyika bwarakunguse aho ko karaje guhaguruka Bujumbura bagatagetinze kaje kugera hariya bakagatsinda rero ico tugira ngo tubwire abantu bose abiri nguza wiringirije serika kuzarira umwingo aho ejo bundi delegation yari Kinshasa iraza ngo igeri Burundi iravuga ngo bashaka ko babahereza ngo Gatumba ngo ariho barwanira naho target ya Kongo barimo bashaka ngo bate Burundi mu kamashu intambara noneho ije Burundi communauté internationale noneho ihaguruke ntibikirebye Kongo ivuga ati intambara yabaye generalize yabaye yakarere abarundi ngo bamare president hamagaye inama ati Kongo na bashuti bacu badusabye ngo ducana hana we uragwaye mu mutwe tere kubumbwakini twahungiye za Rumangabo duhungira za Rubaya none tugezana ku muryango uri umusazi baratambutse ko barashabara kandi baguteye none ugiye kubazana ugiye gucokoza ingabo ufite ingabo za fatiwe gira gucya maduwe muri internet salam ufite ingabo za heze muri Kongo zabuze ko zitaha none kuraje kuvuga ngo usoze indi ntambara umwana amubwira ati se hagati y'Ubuvira na Kinshasa n'Ubuvira n'Ubujumbura ni hehe kure ati ni Kinshasa umenye ko AFC ishobora gufata Ubujumbura mwisegonda Kinshasa mwisegonda wifata ibyago bidukwege andi makuru ya nyuma nuko nubundi hari yatukiri mu Burundi bwana munyamakuru amamodoka yose ngo yaparitse kubera ifungwa ry'umupaka wari wakavimvira ubu twatuvugana imodoka zose zikaba nta kalibira ubwo ndavuga essence ubu ziri ko baragenda ni pied par nukuvuga bari ko barakoresha iyamaguru twarabivuze umunsi bafunga umupaka turabwira ngo bishize mu mutego bunyine nkabinize Tanzania ntibakuramo kalibira ntibayikura i Rwanda ntibayikura muri Kongo barayikura hehe teka ntimbera ngo nakavaga za Kalemi kinjirira za ntuza za Kalemi ubu ubejo kera abana batangiye kwinjira ubu bari muri Batomari berekeza Kalemi ikindi tuvuga cyabaye muri AFC ciza none nuko wari umuyobozi muri FCC ishaka rishigikiye president Felix Tshisekedi Antoine Tshisekedi ubu yamaze kuza kwiyunga muri AFC ayo nandi makuru tuzababwira tubaye tubahonjeje uyu munsi yaje kuvuga ngo ko ibyako twarababwiye ngo ibyakagara ko birasambagurika dore ngaba nguyu ejo tuzoyabagezaho ngayo nguko amakuru yacu nakagenda kagaruka tubibutse ko ari kubuhanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment naje uri kuri microphone ni Rwenza TV ndetse na Mibunda TV ariko ntitworangiza bwana Rwenza yego turashima Imana yatanze kino gikombesha Imana ihabwa icubahiro igikombe ni igikombe cha team gose ni cha team igikombe cha team twarakoze ibingibi ni bihembo byo gukora neza gose
ariko kandi tugira ngo tuvuge dushimira abafana bose badufollowinze n'abatoye Rugenza TV twarabaguye ngo Rugenza na Mibunda na Joshua Nagatiga kubiranye na mwana na Yesu rwose utoye umwe ubutoye uwundi bivuga ngo urugendo ruracyari rurerure turakomeje kugeza dutwaye igikombe cy'abanyamakuru beza muri Afrika tuzotwara n'igikombe cy'abanyamakuru beza imurenge ndetse no mu ijuru akanga gira ucyamadi w'imurenge intare za salamu